didi minonwa ngelongana ya tewaye sunero ka fapna mafkane didi minonwa ngelongana ya tewaye sunero ka fapna mafkane didi minonwa ngelongana ya tewaye sunero ka fapna mafkane didi minonwa ngelongana ya tewaye sunero ka fapna mafkane didi minonwa ngelongana ya tewaye sunero ka fapna mafkane didi minonwa ngelongana ya tewaye sunero ka fapna mafkane ya tewa sengor hayan layanona te nyotanda samtero bemfa jambure ya tewa sengor hayan layanona te nyotanda samtero bemfa jambure ya tewa sengor hayan layanona te nyotanda samtero bemfa jambure ya tewa sengor hayan layanona te nyotanda samtero bemfa jambure ya tewa sengor hayan layanona te nyotanda samtero bemfa jambure ya tewa sengor hayan layanona te nyotanda samtero bemfa jambure Auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim gannaaw yaa ngi lim na arogo yàlla njuli na yonentu fe sallallahu alayhi wasallam ino ngidma fop ngidma o fog sereer laya nuune rek alhamdulillahi rabbil alamin ke andona ye ten mebetoge no groupe whatsapp ke ba agar arimi do xetole ne xaye mene a Njanjay Fatick ta ref ke andona ye ten def association Njom Ñaal ne andona ye xaye ten genne mene a Njanjay Fatick an el association Njom Ñaal a bugo œuvre koy no ku andona ye rek ka bugo numtid culture ta numtuid a refaxid na andona ye naga ta ref togu manam no walum Njom Ñaal e yam ke andona ye ten def ke i ñaka wala bo ke i perte a no com ke andona ye ten na yengel waxtaan le a jega solo wene mbida xama fop a ndef acteur Njom a ndef kelifa no Njom wene ndef promoteur wene ndef ancienne gloire wene ndef amateur wene ndef même des lutteurs en activité kon yakarame ka jegna solo yo gannaaw ya association ne génne na itam a jega mebet ka andona ye xaye ten i ngennu manam fo comité ke andona ye den def comité local ke pour da a mbexey in fop i ndamiro yo njemong organiser ik yo com ñaal ino koy a felanga roog no ñaal ke na ngara a felanga roog inchallahu rabbi xan i laya nuun me andona ye maaga i mbertika o organiser Njom Ñaal etan pour Njom Ñaal a waago numtooxiid i mbaga fulirano lay meeke i mbaxtaantano yo bo pare nda ke yoqna ten andam me maye nda i mbadanga maaga rek mu kiina fodna seetana Thior Production TV wala mu ta waagna waago ref mu waagona waago ref na diaspora fe xano yege in we wax dëgg yàlla organiser tikan bërëb sangam ino we ngooya ten koy o fogole fop i ngaje o leng jege o maak jege o ndeb o xu andona ye Njom cosaan a belang in we ngooyang o gar damtida in yaam tige koy a ñoq ngut sax taaga fogu kon koy i ngeefe dara o bidongo leng foofi wala mbuus leng foofi nana jara 700 o jegin waago contribuer in sax pour Njom ne événement ne a waago réussir wax dëgg yàlla i yaakaara ye fiya ka andona ye wo fo mbi'na million den mbodu rek kon ino ngooya o fogole sereer fop i ngaje leng o xuna laye kaame fo mu waagona waago gen in way ngooyang kon koy les jours à venir inchallahu rabbi xan i laya nuun me andona ye maaga i départi ka pour Njom Ñaal a numtooxid na Sénégal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh